Wengane zakwethu-ke nginibingelele namukele zonke indawo la kuzofika khona le video. Uma uqala ngena kule channel qinisekisa ukuthi ucinezela usubscribe uzokwazi ukuthi uthole zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel. Wengane zakwethu endimeni yomculo kamaskandi zihlezi-ke zikhala anytime njengoba-ke Igcokamelisha lelaphosta-ke ey'nkundleni zokuxhumana athi ngomhla ka-8 April liyaphuma-ke leli banga noma-ke libheke beke eSwazini-ke liyojabulisa abalandeli balo. Kune-comment-ke la isho abantu abaningi-ke bemangela, abanye-ke bayamgxeka ngokubhinqa-ke imbangi yakhe ukhuzani umfukampungose la khona ebhale khona kanje wathi-ke laphi igugu laseSwazini kulo baphinde-ke bamxosha futhi nakhona-ke bathi sifuna-ke umanqele akayithi fu le abalandeli abaningi babe sebeyangena-ke abalandeli bakakhuzani balixeka-ke Igcokamelisha bekhuluma-ke izinto eziningi-ke ey'hlukahlukene. Nangomunye uthi-ke uvoicemail oqunyiswa ukhuzani kuwe ndoda ayiye kunzima wayeseyahleka-ke wey'ngane zakwethu. Mina-ke ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi-ke ucabangani wey'ngane zakwethu. Nangomunye uthi qhubeka kuphepheze sozwa ngawo-ke musu ukhathele yaseMandabi ibhizi kakhulu wena-ke hamba uyovolontiya eSwazini-ke ayikho-ke into ongayenza kuyabheda. Hayi yasihlala lapha kwi-comment section ngizwe umbono wakho.